Dinija l-poddata numru 446 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Relic flimkien ma' Pamela, Rawa Dawa, No Garden One Dragon, Toby flimkien ma' Sam Heavens u Digger Things flimkien ma' Tim Ripper Owens. U biex nibdew l-lum għanna din minant Paris to Istanbul. The clock is ticking, it's high time to break it down, make your move. No opposition in my mind. You're losing and we're stuck in a groove. I know you've been playing around, and now can you claim to fame? But now I've got my feet on the ground, and I'm about to call your game. I heard a song on the radio. I turn it up and I let you go. Yeah, I'm not usually cynical, but I love it so atypical, typical. Easy call, I cleaned up the floor. You're running on empty emotion. Drive home, 'cause I've been here before. So carry on, don't give me more. You're running out of illusion. I know you've been playing around, and now can you claim to fame? But now I've got my feet on the ground, and I'm about to call your game. I heard a song on the radio. I turn it up and I let you go. Yeah, I'm not usually cynical, but I love it so atypical, typical. Gotta keep my composure, no matter what you do. Gotta lose all emotion. I'm growing out of you, all of my blind devotion. Tie me down to you. Yeah, I love is unusual. I've got to play it cool. Is my analog trying to me? Is my analog showers analog fluid? Is my analog trying to me? Is my analog hours? I heard a song on the radio. I turn it up and I let you go. Yeah, I'm not usually cynical, but I love it so atypical, typical. I heard a song on the radio. Love is unusual. I turn it up and I let you go. Keep my composure. Yeah, I'm not usually cynical. I've got to play it cool, but I love it so atypical, typical. Ivana, il-tqajna għal-poddadora fis-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, numru 646 f'din is-sensiela llum u ftaħniha bil-mużika tal-grupp Paris to Istanbul, is-silta ġdida tagħhom illi jisimha Atypical. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com u hemmhekk issibu wkoll il-dettalji dwar il-poddati l-oħra kollha illi għandna f'din is-sensiela. Ħalli naddu għal aktar mużika, illum għandna poddata naħseb ippakjat aktar mis-soltu fil-verità. Din hija kollaborazzjoni ġdida bejn il-kantanta Pamela Bizzina u l-grupp Relic tagħhom jisimha Chemicals. So you expect me to fall in love again? Baby, I know you're still the same girl I loved back then. But I ain't the same boy I was before. So many things have changed since you walked out the door. They say that love is just chemicals, and I'm intoxicated by you. They say our love is just criminal, and I will never let go of you.
And so you play the game because you know it so well. And you pull on these chains that you put around my neck. But I know there's another way to live, and I know there's another way to love. And so I walk away, yeah, I walk away this time. They say that love is just chemicals, and I'm intoxicated by you. They say our love is just criminal, and I will never let go of you. But I would do it for the one, I would do it for the one. But I would do it for the one, I would do it for the one, I would do it for the one. But I would do it for the one, I would do it for the one. I would do it. But I would do it for the one, I would do it for the one, I would do it for the one. They say that love is just chemicals, and I'm intoxicated by you. Intoxicated by you. They say our love is just criminal, I will never let go of you. Oh, I do it for, oh, I do it for the one. I do it for the, I do it for the one. Oh, I do it for, oh, I do it for the one. I would do it for the, I would do it for the one. Oh, I do it for, oh, I do it for the one. Il-vuċi ta' Pamela Benzina mek flimkien mal-grupp Relic u l-kollaborazzjoni tagħhom Chemicals. U inħobb invarja l-istili mużikali jena ferm f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Ikolli ngħid illi l-istili li nħobb ninkludi l-aktar spess huma dawk illi b'xi mod ieħor jinkludu kant jew kliem jew ismijiet bil-Malti. Għaliex? Għax wara kollox dak huwa xi jiddistingwi siltiet ħafna drabi illi joħorġu minn Malta minn oħrajn illi jinħarġu minn diversi pajjiżi minn madwar id-dinja. Indubjament Maltija hija l-ġdida ta' Rawa Dawa. Din jisimha l-ispettaklu tal-fwar. Il-Maltin u l-Awġin isna tfal ħelwin tal-bambin ma tistax ma tħobbniex jew ma tigustanix u għadbilna gazaza ħanbeżilqu il-Maltin u l-Awġin isna f'nik l-esti għal-qatla titħassarna bis-xorta taħsadna speċjalment jekk inti fil-parlament. ma nafux iż-zopp ħanamlu bħajjitna u nittama l-baruni uħutu li
jafsu l-buttuni jisibu kappell li ġijom il-Maltin u l-Awċin poplu tajjeb u poplu ħażin fl-istess ħin nibnu n-ċeċ fil-kantonier insamru slaleb mal-ħitan bimma ruħna ġubeħejnija x-xitan Malta tijaj kemm inħobbok bis nittama u nixtieq li tfiq minn dil-marda li ħakmetek din il-krisi t-identità il-biċċerija ta' sbuħitek mill-ħaxxejja u l-omerta imma billi L-ispettaklu tal-fwar hemmhekk mela minant Rawa Dawa waqt il-poddata ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Jiena nupi xirdejjem nisma' minnantkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tixbdulla l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun anke nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Il-modi preferiti tiegħi għal kuntatt huwa dejjem permezz ta' tonysant.com, il-website personali tiegħi, imma tistgħu issibuni faċilment bil-mezzi soċjali, jiena fil-Facebook, Twitter, l-Instagram, u hemm ukoll il-verżjoni video ta' din is-sensiela ta' poddati illi sibuha fuq il-YouTube. Hemmhekk jekk tagħmlu subscribe u tażlu wkoll dik il-qampina illi minna tirċievu notifikazzjoni kull darba illi toħroġ edizzjoni ġdida ta' mużika mod ieħor anke fuq YouTube. James Attard jirrakordja issa bħala No Garden One Dragon tiegħu jisimha Fernezija. Dejjem għedlek ħajti saret isa
passax fil-bla tmiem. Dejjem niġi, ħalli prova nilħaq, delli jibla jis. Bod, għad ma nista' nsibek, isek moħħi biss. Illużjoni, jew dini xi ħolma, żgur m'intix hawnhekk. Jien nittama illi nsibek din id-dalma jew il-ħolma. Jien nittama illi nsibek din id-dalma jew il-ħolma. Niddajjien kollox mill-ġdid biex it-tmiem jgħaddi ma' żmien. Noħroġ kmieni ħalli jien nipprova noħlom nien narrak. Dejjem twedni, dejjem tilludini, nerġa' niġi li kont. La pjanijiet u laqqas dawk li twid, iġi nerġa' narrak. Nissa fit-tlama li xija nittama illi nsib id-dawl. Jien nittama illi nsibek din id-dalma jew il-ħolma. Jien nittama illi nsibek din id-dalma jew il-ħolma. Niddajjien kollox mill-ġdid biex it-tmiem jgħaddi ma' żmien. Niddajjien kollox mill-ġdid biex it-tmiem. Fernezi jemmek minant No Garden One Dragon li huwa l-proġett il-ġdid ta' James Attard. U ħandur issa għal stili oħor ta' mużika u l-ħarżaw siltiet huma differenti ferm il-xulxin imma hemm konnessjoni bejnietom. Dawk li segwu din is-sensiela ta' poddati regolarment sa jintebħu mill-ewwel x'inhija il-konnessjoni, ma l-konnessjoni nista' ngħidilkom ukoll li hija b'xi mod jew ieħor Toby. Għaliex? Għax is-silta li se nisimgħu issa hija l-ġdida ta' Toby flimkien mal-kantant ta' Sam Heavens. Din isimha Part of Your Love. Falling deeper and I'm still reaching out, holding on till my body touch down. I hear you say you just need somebody to love, true love. Yeah, I die slow when you call me friend. Can I be more now? It's like I'm losing my existence, feeling like I'm upside down, 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 down. My heart is crashing down, around, all around. My head is beating round. Give me a part of your love, 'cause I can live with that. Give me a part of your love, 'cause I can live with that. Oh, you know how crazy you drive me, and I don't wanna lose that. 'Cause everything you give me, I don't mind. I don't mind when you're doing like that. I thought you'd be shutting me out, telling me this, telling me that, I know. And every time we holding hands, I just hope you understand. Down,
Part of Your Love mek mela minant Toby flimkien ma' Sam Heavens. U li tajjeb li ngħidilkom ukoll huwa li dan kollu jorbot dejjem mal-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt għaliex jorbot dejjem għax fil-verità dettalji ta' dak kollu li huwa dej hemmhekk nippruvaw nżommuhom għalkemm insemmilkom il-website personali tiegħi jiġifieri tonysant.com il-dettalji jinġabru fuq m3p.com.mt u hemmhekk insibu il-konnessjoni ma' din l-aħħar silta li sanalqu biha llum hija l-aktar recording riċenti tal-grupp Digger Things. Din id-darba flimkien ma' Tim Ripper Owens. Din isimha Time Will Tell.
U bil-voċi ta' Tim Ripper Owens hemmhekk flimkien mal-grupp Malti Digger Things, is-silta tagħhom Time Will Tell, għandna ġejna f'tmiem ta' poddat oħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu taqgħu darb'oħra jiena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Komplu ħodu ħsieb tagħkom infuskom u jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.